COVID-19 positive oibadagi laikhidraba ama imung manunggi ayaba yaudana poloi thoklambadagi irang thokre. COVID-19 positive oibadagi laikanaba ngamdana laikhidraba miyoi amage asiba haksang mayumda puthaduna poloi nabagi DC permit ngaidingaida asiba haksang ambulance ta puduna minuthongda laiba crematorium da poloi rambadagi irang haurakre. Laikhidraba miyoi adugi maming warepam Jogindro sahi marifu ne Imphal East ki top khongnang makhongdagi ne mahak tha asigi ahumda COVID positive oibadagi Jenims ki COVID ward ta layengduna lairaklaba matung ngasi ayuk anganba pung 2:30 rom tabada laikanaba ngamdana laikhidabane. Laikhidraba Jogindro ase UPF ki hanagi president W second ge apokpa mapane makhoi gi imung manung loina COVID positive oirakpadagi laikanaduna lairakhibane. Jogindro laikhidre haina khanglakpadagi DC permit lauduna SOP ngakna poloiba ngaiduna leiringai charakta Jenims ta laikhidaba miyoi sing mathang minuthongda laiba crematorium da leingakna poloi khiba aduda Jogindro gi asiba haksang su puduna poloi khibane. Imung manung da DC gi permit puraga hospital da asiba haksang lauba lakpa matamda mahaki asiba haksang leiramdabaga loinana poloi thoklam khibane. Thokdok asigi matangda miyamna irang haurakre matungda Jenims ki authority ga wari sanaraba matungda yanaba purakre. MPCC na lockdown demand taure. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi wangangloi Ningombam Bhupen na thadorokpa cherol amada hauji COVID-19 gi ani suba web ki state asida oiragliba phibam asi yenglaga laidaba singi economic package thaurang tawbaga loinana Manipur da total lockdown tawnaba lenga ki pukning chingsilakle. AICC gi lusingba Rahul Gandhi na ngasi mahaki Twitter da laibak asigi coronavirus ani suba web ki oiragliba phibam asi laksinaba full lockdown darkar oire haina phongdokhibane. MPCC gi wangangloi Ningombam Bhupen gi cherol aduna makha taraduna Manipur da COVID-19 positive oibagi chang nongmagi hengalakpaga loinana COVID na sibagi masingsu hengalli haiba wafam thamlakle. COVID ki anaba hospital da pukhatpagi matangda advisory thokre. COVID-19 gi laisatna kiningai oiba phibam yauksilakpadagi miyamna hospital gi phamung amasung medical oxygen watpagi kanna mipainarakpa matam asida karamba matamda COVID-19 gi anaba hospital da pukhatkadagi haibagi matangda Health Ministry na section warol pirakle. Union Health Ministry na masigi khwaidagi nauba advisory da palli madude oxygen saturation hantharakpa aduga masa yamna soktharaklavade yumda isolation tawduna laiba COVID-19 gi anaba sing hospital da pukhatnabagi warning sign ne. All India Institute of Medical Science AIMS Delhi ge director Dr. Randip Guleria na press briefing amada haike yumda isolation tawduna laiba miyoi singna makhoi ge doctor singa samnaduna laigadabane. Saturation na maudraga humdoi natraga masidagi hanthaраklaba choktharakpa thabak nabana chingba tawraklabadi khudakta doctor contact tawgadabane. Oxygen saturation hantharakpa haibadi 93 gi makhada laiba ka hena soktharakpa natraga thabak naraklabadi madu yumda isolation tawduna thamba anaba adu hospital da pukhatpa yare haibagi ingit piraklabane. Asigumba anaba singa se doctor amaga pau phaunaduna laigadabane aduga masada hanagi anaba laiba miyoi singi damakta khara hena section gadavane. Guleria na makhatana haike mayai oirap naba singi damakta makhal ahumgi layeng haibadi oxygen therapy steroids amasung anticoagulant kanagane masi mapungoi ba layeng bagi mawongne. Paumi singa unabadu da Delhi gi AIMS ki director na COVID-19 ngalingai da layeng bagi matangda cheksinaba wafam su phongdokhe. Multiple CT scan lawbagi matangda su cheksinaba haike multiple CT scan lawbagi side effect lay masina phahanbagi mahutta mangjabana hele yamna kandaba COVID ki casing da CT scan lawbagi mathau tade. CT scan amasung biomurder lana sizinabana hena naba henjinbagi maram oiba yai. Medical mahiroi sing COVID thengnabada sizinnagadawre. Manipur da COVID-19 gi ani suba web na ahanba web tagi hena sathiba phibam ama lakliba si yenglaga center ki pauktak matungin na man power gi awat pa lehendanaba medical mahiroi sing amadi intern singbu COVID-19 thengnabada sizinanaba thabak lokhatpa hokre. Basic training su ngasidagi piba hokre. Laingakna lokhaliba khongthang asigi matangda pause asina advisor to Chief Minister Health Dr. Sapam Ranjan ga wari sanabada hai. India government ke Ministry of Health and Family Welfare ge under secretary nangarang state singda irakhi baccherol amana COVID-19 thengnana bahonavada
ट्रेनिंग फंगलबा ह्यूमन रिसोर्स की तंगाई फदबा लेबना मेडिकल महिरोइसिंग असे कोविड-19 थेंगनबदा सिजिननबा खंगलखिबनी हाइरे महाकना हाई सेंटर की पौतांग मतुंगिना लैंगाकना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमदे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ता MBBS फाइनल ईयर तमलिबा महिरोइसिंग पोस्ट ग्रेजुएट तौरिबा मेडिकल महिरोइसिंग अमदे इंटर्न तौरिबा सिंगबु कोविड-19 थेंगनबदा सिजिननबा थबक लौखटपा हौख्रे कोविड की वैक्सीन डोज अमा फंगबगा लाइचत असिदगी ngakthokpa ngambage pangal kangkhathalle study कोविड-19 नारुरबा अमदे वैक्सीन फंगलबा मियोइसिंग असे कोविड डोज अमा खक्तंग फंगलबसु लाइचत असिगी अनि सुबा वेब सेकेंड स्ट्रेन दगे ngakthokpagi mapangal kangkhatpa ngammi haina researchers singna UK अमदि साउथ अफ्रीका गे वेरिएंट दा सांgyeng तौबदा खंगबा ngamkhre लोइना ब्राजील P1 अमदे इंडिया B1.617 and B1.618 वेरिएंट सिंगदसु मानबा याई हाइरे एजेंसी दगी फंगबा पाव अदुना मखा ताना पल्लिबदे हाइरिबा रिपोर्ट अदु जर्नल स्किन हाइना मिंगथोनबा जर्नल अमदा फोंगलखिबने रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना कोविड-19 ना सुकना नाद्रिबा मियोय अमदा वैक्सीन की डोज अमा फंगलबा मतमदा लाइसेट असिदगी ngakthoknaba मियोयबगी हक्सांगना पुथोकपा एंटीबॉडी सिंग अदु लाइसेट असिगी अनौबा मखल असि थेंगनबगी मापांगल वाटले पाव असिना हाई इंपेरियल कॉलेज लंदन क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अमदे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गे रिसर्चर्स सिंग अदुना बर्ड्स एंड रॉयल फ्री हॉस्पिटल दा मथौ तौरिबा UK गी हेल्थ वर्कर्स सिंग दा फॉलोइंग फीजर बायोएनटेक वैक्सीन गी अहानबा डोज सिंग कापतुना चांगयेंग तौखे चांगयेंग अदुदा कोविड ना हाना नारुबदगी फगलखरबा मियोय सिंगदना वैक्सीन की डोज अमा फंगलबगा UK अमदे साउथ अफ्रीका गे कोविड मखल सिंगदगी ngakthoknaba इम्यूनिटी पुथोरकपा थेंगनखे हाना लाइसेट असि नारक्त्रिबा मियोय सिंगदे वैक्सीन की अहानबा डोज फंगलबदे लाइसेट असि थेंगनबा ngambage इम्यूनिटी अदु पुथोकपा हंथबा थेंगनखे मरम असिना हाइरिबा मियोय कांगलुप असिना लाइसेट असि अनि सुबो वेबसु वेरिएंट ता खुदोंग थिनिंगाई ओय वाफम असिगा मरी लेनना रिसर्च अदु बुलुसिंखिबा इंपेरियल कॉलेज लंदन गे इम्यूनोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन की प्रोफेसर रोसमेरी बोइटोम हाई सथगिबा रिसर्च अदुदा कोविड की वैक्सीन की अहानबा डोज फंगलबा लाइचत असिना नाद्रिबा अमदे हाना नारुबदगे फरबा मियोयसिंगा येंगनबदा हाना नारुबदगी फरबा मियोयसिंगदना इम्यूनिटी हेंगटपा थेंगनरे अदुम ओइनमक वैक्सीन की अहानबा डोज खक्तमक फंगलबा लाइचत असिना अमुक फावबा नाद्रिबा मियोयसिंगदे इम्यूनिटी की चांग नेमले मरम असिना वैक्सीन की अनि सुबा डोज असे सुंगसोय सोयदना मियामना कापथोकदबने रिसर्च अदुगी सरुक अमा ओइना SARS CoV-2 अमदे इम्यूनिटी याउब्रा येंगनबा ब्लड सैंपल सिंग खोंगबटखे मदुगी मथक्ता एंटीबॉडी की सरुक सिंग याउब्रा येंगनबगीदमक व्हाइट ब्लड सेल मखल अने B सेल अमदे T सेल सैंपल सिंगसु लौखे मदुदा मियोयबगी हक्सांगना लाइना तिनादगी ngakthokpa ngamnabagi mapangal habliba T सेल की चांग अमदे अनाबा फगदहनबा ngamba B सेल की चांग सिंग असे कोविड नारुबदगी फगलकपा मतुंग वैक्सीन की अहानबा डोज फंगलबा मियोयसिंगदा हेंगलंबा थेंगनखे अदुम ओइनमक लाइसेट असिना नारुद्रिबा मियोयसिंगदे वैक्सीन की अहानबा डोज फंगलबसु हाइदिबा सेल मखल सिंग अदु पुथोकपगी चांग नेमखे मासिना वैक्सीन की अनिसुबा डोज अदु सुंगसोय सोयदना कापगी मथौ ताई हाइबगी प्रमाण ओइखे लोइनना मालेम पुंबदा कोविड-19 की अनिसुबा वेबना पिरकदबा चैथेंग सिंगदगे मांगजौनना ngakthoknaba amade वैक्सीन कापथोकपगी तंगाई फदबा अदु मियामदा खंगनबदा नतना मरी लेनबा सिंगनसु वैक्सीन पुथोकपगी चांग हेंगटपदा रिसर्च असिना अचौबा मतेंग अमसु ओइरगनी हाइना एजेंसी दगी फंगबा पाव अदुना मखा ताना हाइरे इंडिया दा अहानबो ओइना एशिया की नोंसा निपान कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे लाइबाग असिदा अहानबो ओइना हैदराबाद के जू दा लैबा एशियाटिक लायन निपान कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे